mi kudule bunu mi no viche GUNUVI le na mitero matin to ijoya. Endron dun dikya wito asengbe ton jibe so ngo jodu yego ka bi me bodu me ko to de gukmo. Eno when do bo ajoro mi to portable boy kan private number abi me de bojuro we boy kan private number. Mi ana ba si bodu de unwene session portable to ji wo endron do here wito drega me podo mi to je de he lo me. Mi ajoro de nu mo go to son portable to ji na me so tin bo to phone no yin Android phone zanle. Mi podo mi to nu ba si lo me. Mi na fi bo mi na din fi kan phone do fi kan phone do ni appreciate ni mi na ti alodeji bo ina ti mi wa fi bo mi na sin do fi mi hodo mi to ni ba ti le mi to ni godo now mi dey fi portable letting do nothing atan bo mi na ti alodeji bo ina ti mi wa fi ni mi wa fi kan no hedo career features to phone dey bole ji no ye kan do ji weyin emi moto ye kan ji so ni mi zara deji na se mi wa fi kan sim tin ta bi sim ma bo to yin sim tin ta we ina se alo deji bo mi ra wa fi additional settings fi kan additional settings ye do ina se alo de ni logi bo mi ra note bo ni lo ni ndozie no etin to ekran jira ni de ziwa budu mi na zia lo do free we logi so mi na zia lo de ni when na pe ni ile wa so mi na yi tin tan tin to aga to godo ni tan ina modo ni mi yiro mi to portable ji ina de numero mi ton abi na de oyin mi ton to portable mi yiro mi ton ji enda he yin wana mi moto dragon me odo mi to kan ipo leji to TikTok to YouTube to Facebook bo ke mi o tin do hon ton do po eyan do gbon portable dali crap ni do pe to wole voni is nzande GUNUVI.